Bentar lagi. Pak, ayo Pak. Aku. Didi, apa tuh tadi? Footbridge. Isi dia. Punya gayanya. Ya. Ya. Dari tadi diem aja. Oh. Kayak Ayo lagi dun.
nggak terlalu itu. Oh, kata gue mah kurang gede itu. Sepi. Apa mesin standar. Kalau mesin naik mah masih bar. Nama dia. Hah? Fotoin aja, sedih amat gua nggak ada foto ini.